साम पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप। इतले मोतींत वरा जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, जो कोण धाराळ वमता तो धाराळ लुंवता। हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार धेव, रडोन म्हणले बरे न्हय, सुरसुरे करनी न्हय, कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगाचो। तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक थांक आसा। अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें। पवित्र पुस्तकी बरयले आसा, उदार हातान ताणे दुर्बळ्यांक वांटले, ताचे दान धर्म ससनाक बाळता। वमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव धाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी। जो मनीस सर्वेस्पराक भियेवन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी। ताची संतत पृथ्वीर बलिश्ट जातली, प्रामाणीक मनशांच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो। श्लोक। दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी। उदारपणान उसने दिता तो मनीस सुखी, प्रामाणीकपणान तो आपलो वेवहार करता। तो केदींच दंडलसो ना, नितीवंत मनशाचो उगडास ससनाक उरतलो। श्लोक। दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी। वायट खबरेचे ताका भें दिसचे ना, ताचे काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसा। ताचे काळीज दृढ आसा, ताका भिरांतच ना, कित्याक आपल्या दुस्मनांचेर तो बेगीनच जैत व्हरतलो। श्लोक। दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी। उदारपणान तो दुबळ्यांक दिता, ताचे प्रामाणीकपण सदांकाल तकता, तो बलिश्ट आनी मान भोवमान ताका मेळटा। श्लोक। दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी। सांसुवांप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। सतच हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेंत पडोन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता, तो मोरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता। जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता, तो आपलो जीव होगडावन घेता। जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता, तो आपलो जीव सासणेक चिनयेक सांबाळता। कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं, अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो। म्हजी सेवा करतेल्याक म्हजो बाप मान करतलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार।